Malona ngā lue wha Tala Fou I se wha poponga fo ile nei o Tala Fou mai Ausetalia. O wha mauni o sa tina matua e ona spurona tausanga o ia lea le urua I tangata Ausetalia o whasiotia I de bebesi watula I mei nei Israelu ma leo spainga na whaia le Hamas. O le tino maliwa Khalid Carboni na maua I whafuani o lona fale I Be'eri Kibbutz ma o ia se tasi le whaitau wafe o tangata o whasiotia Israelu o na o le vesinga lea ma le Hamas. Whamai e tele isi tino maririu na maua le whaitura valea o se nofuanga e toa tele I leo whai whaatuanga mai la lata I Gaza. Wa mai ona whaafsota ia le 9 News le ofisa le vai whafo Ausetalia mo se ripoti tonu I le mata upule nei e whaatatau I tangata Ausetalia o loo I Israelu. O le aso wa ripotia mai o loo whaawa wai pele o so whainga Israelu I lunga o Gaza. Wa iei li poti ni whainga atau whaavalea wa whaunga ai 40 merit points ma o li poti le ala taiba o I lato o aveta avale wa iei merit points wa whaatau ese le maketi uri se tasi whainga fau wa whaunga ai ma le social media. Pa mai o li poti ia wa whaasu iei matupe a wa maua foi niso I lato e whaia lea tūlanga wa maua I me po e ata whanei o na po wa whaunga ai Queenslandi ma I si vaenga o Ausetalia. O lea whainga o se whainga whaasoli tū la fono ma wa whaamata wai fo I le saunga le mua isi aveta avale lungo le ala tele. E le ifia whaia se whaamtalanga leo Queenslandi le mata upule nei na uofisiringia e le 9 News ma lo whaataria se isi ripoti. Wa fautu aina aveta avale sini le so I le whaatuwai lungo o wala e mai se lawa I le tu I saute se sae o le city o na sama sa ai se vaila au po sua au I le te o le whae le babea o na leila I Joyce Drive I Mascot te lata le malai valele. O lo iai le vaenga o leo ma feso soani whaapavave le teminei tāpunia o na mangala uma au whaamama I a vaenga sa whaina I le sua au chemicals. O lo tu maupea le teminei fautuanga mo le poloka le ala tele e mafua mai le amata upu. Ua whamaunia mai e tō ruani tangata mātutua wa maririu I se taavale na lavea I leitu I se sifo sini I le aso na nafi. O le whamtalanga le 7 News se whapeo I la ua maririu o pāsese I tonu o le taavale lea na lavea a e tō tolu na iei tonu na sosoa le taavale se pou po o le lata I le du se fururua I le awa ulia na nafi I le whae tua tu ngabi. Pai mai se whamtalanga na poloka uma I la tau iei tonu le taavale le temi na lavea ai ma o loo whaawau nei le suenga I le mafua anga. E le mai roa po aina aveina le taavale ai pe o a afia foi ini manuanga ai na ona I tangata mātutua ia wari ipotia e to lua wa whaamaunia mai wa maririu mai ai I lea whaalawelawe. Ma le tala muli wa whaalauloa mai ali e to wha fau I le awa le Kangaroos mo le Pacific Cup lea o le awhitaui nei ma le awa Samoa. Whaamaunia le whaia onga o Mal Meninga o le Leo Dylan Edwards mai le Panthers a toa ma le toa whafau lea o le ata alo I tūlanga o wingi ma tūlanga o centers. O isi e au fiai I a Selwyn Cobo mai Brisbane, ha Miso Tapua I Fido ma Kotoni Stags o I lato ia e pe o na whaeloa o le ata alo mo le urua I taimi I le Kangaroos I le taalonga lea sauni atuai mo Samoa. E toa iwa li ta alo le awa Ausetalia I le World Cup o lo au fia I le se furufitu lea o whiriwhiri e pe o na ta ua le ripoti le 7 News a o lo ta ua foi o le rio Stephen Crichton o le a ta alo I le 5-8 mo Samoa I le ta longa. O se tasi le nei o whaangatama e turi mata ia pea le tōtele ia mai le tau mate o le a tōtele fo I la tau o le a mata I tuwina wheta winga au te tasi mo le sa iria o le a manu malo I le Pacific Cup o le Ipol Pasifika mo le nei fo I tu sanga. Ia a o le whaiunga le nao tala mai Ausetalia a le Radio Samoa I le nei fo I asalulu whairoi fo I le aso atai au le teimi lava le nei seisi whaupoponga ia wha soifuia.